Umwanchwa otengerete mwanya gitinge ase chinga kiechiga nande nigo nkoira libageriga dia bene gokoretera umuruguri iga tunyara kuba tugusanga na ase chinga tunyara kuba tugosemania dituko selinde chinga kia singaki abo igo ebiro ase ebiro na omugusi abo igo muna mwanya gitinge muna eamate wono litukulia lero nigo anerure nase ogocha gusanga enkwane iga senchera ya bene no murwanereria orengaro gwekirugo ky'obujumbe bwensemo y'ebunge ya Nyaribari chache umanyikanete na James Kenani nabo igo ase omuruguriga tusunywa kuba tukwibiria amangana aho na kwaga ndi mugana sana karibu sana karibu amaleta nenje Gilbert Kobi na nigo togoswaso omuruguriga ase enchera ya bene wono gambi abangi mbaro andake bakororire ende batarakorora sumuri birongo muno yiga ena kuganyuya ko kubateberinga James Kenani yo ningo nande se egesiasa kiao ngaki kwanya ko ko kora siasa asense amanyari bari chaje Mbiyabona Kobi nabakwandiriwa irire Ilieta James Kenani ona awoli kora ko Nyaribari chache siasa na chagete ka una soete kia mabia for people eka ya chage ka unwa kaenda kotini kachukirwa nirero kigasinya ono ko kigasinya linde nganja ngaliye kia makende kimogusi kia PDP no na wole chikura ko na bulanta isane ka una chikure chiage tu ngende koreka nange Kenya ngima nabo twabegete kinai tole batatu musike janda musike bichage amona nje motorike ekina tawata bango bachwa bwabe to barundi lakini ubona mangana y'inkotinyari nagende tukuligererwa tare sitangu kwana vale yugo ya petition lito boli tinga tutaite ko barachikura tumego sina mubara w'inumya tutaracha kugambiki ndi mujaja watu bari ba As, tunaona tako ya ndrogosio, chakira tarehe 10, 13 na kuchibosio. Okay. Omugambe ase tinga kitia agwango iga nonye kwa participate kuse kwachi walengo yomo wabali bali kuli kichikura ate chikure chejanya ko achikwara kuse chichanya ko chikorokana gutwara obututuka n'obonge muno ase ya presidential eye koro kibaka guchansa iga muno none petition echabenyane ko bachikobe kwa sinyomba cyo gwana chebina nekirokera linga andako bochuri gambwa bato bututukana bono Supreme Court njana tetekina yo kugireria ekyombe kiya IBC ngangia goroto bochori mono wo president asenjera yarenge ndonge na bono twanya ko bakanyana ko bakurwa lichi ko ngabanya ko bakora chikura asegeka kya amatuko 50 rimo yali 60 days wono yaikeranire amatuko ayo ategere wono amatukanga 5 nyetalia 5 rimo abachunya ko bakwene kiwa kugwe chikura kurende bono ebyombe bigabikunusana Jubilee na NASA kyombe kya NASA nigo yote bamuna ebimwe bine takiri kokorwa yo guonchelia se kyombe kirya IBC itaranya ko bayo kokorwa ngabo ikekira ndo menya ko batokora chikura kurenda se omusondo o Jubilee nigo babote abuna chikuri cyo wika chikoru kulingana n'iri chiko egente keiga ayinomurai na no manyoro gesiasa nkyogote byo mutegereri olomu hakie kura omugusi otegerete kumenyegetinga singa kichigo yo kumusana no kwe maite asa ubebere bakurwana abasungu babatabanga karochiri chikurwana ibere no nyansi okumia ogosareka na ende wona ina rondo chincha inde Kenya karo yo mundu chiga bwatirete ngana role buya atati ko tegaro yo mwabo nkuminga inga kiyi ikiara bali bakuri ko NASA bawati point cyabo yabali na bakobori ko Jubilee bawati point cyabo na arumba ro chingambu yabali inje una ngote yabayiga bono nali werente inga ki umuraya wende ko ruka Kenya yo rukingere no muraya otenanga mbata itiku kwanamo usembata itiku ikaransa basemani kinege ntokera ire ense yeito SOE amangana gwekaina ali awete mwaka 2007 na ende gochigwetani ikera liberere ya kire igoro sana bon nali nga kitwendo karango umuraye ningo wanjete ense yeito ya Kenya kubwekero muntu akurwaniranga na erole bya
nonya Bible yoka goto tebiga inga come and let us reason together inga nchuo to save money to tebererani ono aba kwanga go tebererani bebegete igoro kubwa Kenya ote ta aba ibito bekeje barumanyenga ense yuchaga kurwana bonsi piwe kabachandike tiwa bekense number 1 batebenga Kenya nene kubabwa biba bali gutena ko ngumwe na batabanga nje tindi goje bikaranso kwana iwe bwenete basemani igo tindo chinga bono trochi musubati ulinaga na kwana yayi ochino akali mu we ndena tabirenga urwali ko yanda bono busho likabira kitu goje gutwara ekero Kenya yitu ya tenne kanti kabiri no ura betere ase chimbu chama sasi na kirigento lakini abantu no ano we unde nasa mbanyure chikura chimiliyoni sana abona abantu abange obwente gotegerego igona grand standing asike so na kubuto chandete diga abantu bakeje unyenyekevu ubona bubura muteberani Kenya yitu no marembe tagitikere ko mo wi awata no marembe tagite wone no nyibata to marembe bakoli yenchira ndelio marembe yuji ndeli akongoli yenchira nabona baragenda kotini basabeli banga no nye constitution yite whatever ne na mutugo wistini twanyorenga ense yitu ngakine ne kongeta ke bakole mungusana no yoro tolimuya nanta ko beronde muya libagi lyo ntwani gwekaransa tose mandindenga inkito wikera abati njitindi wanchanga amachikate njiwe kalongwa ko mupira wakandi mupira sana ngota wakora toma bro data ngombe chika mojachi nandi gawe karanswa gambwa na wana niche president ya tennis Kenya International Tennis Federation ita ito change ya lichiko ige waso krishi ke lima pema bantu baligamba kae kero ligo cha kwasoi milio ko ligasi kero muntu ulimanyere iga bantu bamintu bakitika baikaranse bagambe iyo ntungunya ko ingote yo mwasinga kechiga ngunya alikanire nga balia banasa nigo baruche nga ntwe gatsume kabisa muna tosume te gochiga Jubilee oisikuliria kurwa chinkwana cyabo cya kukurwo cyabo niba kwanya ko ba ukweneke nabo bakogerera kuna chinga ke banyara ko ba gutumeka cyabo cyo gukora campaign nabo kwanya ko ba kurigerera chinsemo aho cyo gukora oburayi bwabo niho bagosoanana nabo yigo obwene bulia kwanya ko batekana nga kango bono kukwano kungora kulinde bono kire nsemo igete ndete bokomu bomusengo yo asoko bokwaye bono ekero ya bacha kire chinga kichiga cyo gukwana liswali abantu bakwebulisi ko bali nendiyanga abonsi n'abarayi bayo mukuru Jubilee yonde korunasa ngaki ekerengere likiga kye chinkwana ndiya chagete bocha ndiye tari kunyara ko bage bocha ko bulitangani angana ugia chete bwangu buna wono na kero bongo bwana nje ngeke yonsinga batagwanja bakwane batagwanja baikaranse iruka chikanise cheito yisa kuna bagenda ali state house na baroro bachi chira barangeli ngitwe karanse twense pichikanise chiga tugaya naba bamito makuru ngolengeli kanisa nande tuiso kubeka murumsa asinya saye tumusabe kele itote yumuru twekeje ubone buburayi na bukoro kwa servant leadership tali we komonte kwanga ningwata abantu bangana balirendo lyabwata ikera na malete njenkorana bana basese boka kamo ukamnyo kipaka nyumba mwaona hayo unjuka nane kwana keruwa bayire kasi nyumba isera gutya gagunjuka kana kuru ono gaki tiga njeno jenga abantu barakoni nse na bakristo n'abayisilamu of course mbaro tuwe kama ruse tutebinya sai abantu abaito abanene iruke bya mibibere Jubilee anasa bachamo bancherane inakyo bachuri ubuchikohenda ndora ndekera obekera goteba ogo chamo koiga abange aba kichukura gusabange ba manyibage sasa niko ba interpret munege ntugyo chunyana ko kuiranga karuto akwanire to goteba bano to bakano mugati oyo gose ebyasara byemo nusumukana ndi yachakiraho
nje tinda igwa ole kuru Jubilee watawa owe kuru NASA ngamba tagete nusu mukate njiko bategera abangora ategera ndi bawutangaso ina na kuigu ndogo tebanga nusu mukate asibakale ko kwanirwa usaba kwana babata banyora n'umugate uyo nusu batagete nje timanyiti lakini rende karoba ikaransire onye nusu mukate uyimba kwangani ndo nyamba yetikoba nandi batarasa batebya bakenya ndo yete nusu mukate bono ngai wakuruso n'umugano uyo nusu mukate igego ntuluchinga negento getegananiga tigangutanganira mwana nusu mukate jojo tako kwa story ya nusu mukate kumera igatiganda gutanganira isiko ikororanga inche covid ndagiti kenan nayo mugati tigangutanganira tojo nya orende story gocha maegaga shekarongoligeria constitution ya Kenya ewa tinda soma se nusu mukate ewa ndingi yo constitution ewa no ngeli constitution igo ingona yondo tingane ntamero gete kabwate ndio wao tabeke nenga matero kwana barabu tigabaje bakwana na barabu onye nusu mukate igo raro bakani ngatuli constitutional igo ndiriko ba nusu mukate tigatokole myake twake chikura aba na inchi bachore asomorembe asegeti kere ngaine kere level playing field kero monta ke kura burungu ndata ko nyanyaswa ndi litumanye ngana kya bakenya baitu batagita ikinde kintakera osikoire nande emandamana yiga osikunyara kuba kunyarigire magima y'abantu asirire amari y'abantu anyari ko baga gusaleka n'ibintu bingi benya ko bigusaleka nse muna uchumi ko yenda nse asinga kietiga toranya ko bato gutwara stable political stand ya sense ya Kenya chinse mu chine kwa rodi abagabana msekone mchize muna Bungoma muna Siaya muna Kisumu chibago tabani abagabana watabanga abantu beto be county to no election no reforms no election isi kunyarekana bagendere gotero kuiga umwana inchi uri wake kura effect nele ligutie yochiko basare ekero bagataba no reforms no elections omaye konyora jinse mo chinjiro chigo chigwaka chikuletiga asenjiringa muneyiga isiko biko musingi muna mandamana yayiga no nyaringi kokonyara kuba okorwa airire ebintu ebinganyara kwa bigusalika maete efresi no reforms no elections na barawo batagite gama chikache njiwe gatigati umupiro genderete na barawo batagite baunjwe inga bachinja machiko na Jubilee na barawo na barawo batagite bachinja machiko onye banjira ndinga bachinja machiko bawe karanza muri ndo batebe na ali bawo chinje na ali batali chinje onye ninje na ali ngaro nje na ngoja bateba umupiro wo jagete ne machika yaga tigoge enderere amachika yuaye eke bidira ko era tumayo chaka 2022 bagendera amaji lakini baize ko karansa banjirane kere kero banjirane kene nduyora ko gendera ko kramanda mano eyune constitutional rights constitutional right libange kere ndikita ko heti na boko gendu utangase na ndo kane na ndo engubule ndio bona asike gocha gyasinyira ewa naba bagocha bacha gusalia mali abandi ekera obwo atobusibule wika asinga ki ota ochibuta yundo kuguru ekera wata chiro yundo kuguru wasibwa kwa infringe on his freedom igobono osibulwe aho kwaelire telinga ke karoko ya mandamano wiko oruta magena telinga wika ogende bwate chikali cyabandi murwane chisegi murwa ebintu byezisumwa mu bunekwe ikyuma etege ko yara nonya na batagite kuja koleta investment ase Kenya yitu kwa kuwa kuja ayoro chika kikopi 13 billion chia bikris siko chitalengo chigo chigutwa kichikwiriya kabiri na kera lituko unawagendete gukora maandamano asara negendrete gutoka Kenya ngo batore almost a failed state what kana na amangana agendete nsi yichisegi into na wanda bangai to asomi to ave free to arwani to kora sawa colony to kamwa inki wono to kuora ni to abantabo ikera na ba colony balia mba tete baganja bakaenda Lancaster House bakakwana
abaitu barabungi botagwanchira tukwane libaba tukurwana twarwanite abakoloni bakagenda naende bono bakoloni ntobwatia ntona abantu abamu igatuikaranse totebani uchumi yeito nabegendete gusarika naende ngocha bari guikasigete bono tugoja kubanga twarukira paraya state tutari kubwata machipo tutari kubwata turumenyete kienyeji yewe tumenye tumna chingiti cyoro sana abantu tourism yose hano maite tourism ere gusupport economy ya Kenya iki ni timaite ko karaba abarayi baito batari korori nduneki yakere wazina ikera naende nabo gwate figures yicu no bakoranga kera lituko twaluzi 900 million twaluzi billion ya mukera ekara mangana yagendete ono kweyanju kubeyanje boka yae uchonye ndiya twali kuliya barayi banda abagendi bachiche tubagire chikura batogambere kubwa batokone kuri musigo babona kweko mondeke kuri nabo ikobono tochase ensemo yorobongo rwa Kisii mune county yakaro kuli Kisii mune county teranya kuba yakobeyemo ya chige chunya kuba chikura amanda mana ya mo not to an extent yoratebe ngaigo kulinde amandamana kuru either way ngo affect yale as chingo chinde Jones kuruguliria siasa yensemo yorobongo rwa Kisii na boyigo kuruguliria ubutumiki bwa basaye ase amandamano na boyigo na baraya bagi siasa ngiyo kunyarwo mbaze ngiyo kunyarwo bagogo maende tutuya sinda agusgobi ngandika abo kusiwa go chambo no baroba kwana siriyo girimo siasa zabote no cheso wichinamba ubungi bwaba lakini mu gusiga ko nyora abandi be bari ndigucia bono paka independent paka independent ndo umete account ya mwana babuji gocha ego tu abwate byama 13 bibwate aba kansela aba MCA 13 bono kumia ingi ka umugusia ukwana nere bunili yirimo bunabane nkora bawukwana nera sikwi nera twikaransa moto tero nimwe tono kiro muntu akoro kana rumu nero manyite tago tegero runde muntu okuringa okwira ninga atari ayo kundagiria na ntari mangana ndagira mwana gukwana taindagira mwana yes so tim holo tulikora asumugusia enga kinere twachetamu for people tukabai komigure komi na ande paka bangisie wiko yes tukababya sana tukabwenera lakini timeti ase ayanda gore tukobensemo batugabanira ronto abere bitali twabere amase kiro mundu bago jotenga liyo kagaje mundu bago jotenga ono nabona gwezera muno njenkoranga turoti abana baitaiga bachicha bali bechisati gite bateba basere abantu baje gusamba chisati ichi bakandi ngati ono la iyo kujanero cyo bali ono bakana singi basambe nero bigirichi ono aki aya ndo siasa yito tuwende gukora biashara siasa ni maisha na Mungu anjiranga ngamuyu na tebete nga siasa mbaya maisha mbaya wale goto kwa ka siasa mbeka bile ito tatabwa tiasi totenine ndiri koreka n'abantu besigete igoto banga abantu bakorera siasa ya biashara n'abana baito gake batagwanja na Robert ni Burungi n'abagaka mbangina cyara bona abandi mbali na negwete nyali bali cyache bali bagete chikura n'abasere ibubusi ono usi boli basere boyerent Even Yalibari Church, I want to pick an example. Yalibari Church is a pilot project. Example, because in Yalibari Church, actually, as a platform, mune constituency, on you go what no only way on your and you want to correct the Abanga would you go by tell you. Inachigwa kera mbali twanje tegota beki peto byo korera abantu ikine kigete inki ulinya lebe atende kuza kukora ingera atokone kuna nchina abatebire no kwa chinguru we korera kusa usinitaba resite byawana ninki ikere korona kwa chinguru we korera yo kwangu iho bono ngana okonyiro bwimo bwo bwose tali naho sera lero packet ya string 90 mandirendi
ekero na ukoire twikarase na ya mutu asema ndina twakoire chinguru kwa manyire uno kuchikwero beli ya eweka ni ntabo iyo kere gintu kia maana asogi magwa bose netabanga naye kuna ko nyumwana wo umecho utabwati a political seat ukwira na nyumba iyo guchaka gukora ibintu bya batango n'ikikura kurya abantu bakurwani kurwa abandi bakurani kurwa lakini ekero ro murai abantu banchire no ko baro murai ebintu nebinga uko bakorera ebintu nebinga biraje alisweka tonyora kuba tugukura ekero kuireria muno tinga kiechiga se rongoriga rwa gusikwa rigereirie abasikururia kinsemo cha Jubilee na NASA babunya ko bakumusana na bono obo semi bwa omboro bibukiase omwake kuruna boyigo umuntu omenyeta ase county ya Kisii aso musingi wo ogesiasa na boyigo umuntu gwatamaro yoje wakonya abantu ba Kisii ya mune county na boyigo o narrow down tunyali baje wonoiga tingo botebi ngani interview abantu baitu ngaka butia gusaba yaka butia tigawa bye kamarumse basabe nyasaye nyasaye boro kyumura asaba gwaka butia ngonache ora ibando banyako babo blame ekanisa se ogokira nabo igo gochaka kurandi umurembe batandi kurandi umurembe mapema kende gitara bachikura tikara kwa chikura chakiru bona ndabagenda kurandi umurembe instead yo gocha on board bachikunyara kwa bakuligereria anga chimbora cha sangi mapema tari gendo bacha koleta chinga kiechi bora na kinate ngaranga chikanisa na kwa nakale nate bonga chikanisa chichamo bagambe babroke deal ana bali bandi babekesi deal tumango na to bagachikora kuchibusi ikera bono kungusana na nkoro bona tu kumanya wone ngintu kera sobo ngo bw'abantu ibinga nkibatagete nabara yagusi buna tutali yamo no zali gochamo nde totabenga gusiga to kungusaba bucya ncheza batabanga no kungusaba bucya abantu babatanga kuju mbuye kogenda nande igaya twigendo abo de taranga no boy go so nage karanta take this forum watabanga aka bucya lakini mbaroje na wende kuligirirwa ko kabaligirirwa history yo mugusiye buna amenyete baligirirwa bari baturaire go cyubusyo amene kurumaye gago ina ki ba performance ondera ro turuterete gendo gocha tuguna goteberera tugwate na intu tugwate use wono na manganuka ege no meta manganuka ndo tibi korwa wono yutali siasa wono iwo ko lichimuru ya siasa asokoleta obunda nkaseino gusiye ikera abandi mbali bakuriya enga kitwarigetie kwekini mbato bwatse lakini bali gwira niko boko yes bali gwira niko boko batenga sa ntu akolire igo na mbara buka bararigerie inga asubuga mbyu na bwabere gese bachako ba conscious asama na siasa imbara iwa akolire gashe korrekana gagusi ikina kyo na kwat na ndo ne baroche ekero bawo ke sabu oyo turamubeka nguchi ari goto kolere mbere meju bakoranga nabo beka aso gushikunya ko ba ko gukolera bono aye kolengana naye buna liberiliro stili umwe to mundu ruskali omwaki ekura otegereta mwana getinge abange bagotera mwana getinge nigo bakoranga kero bakorunga ikangunga nkunyari kanire tonya kuba atoko ena no bosemi muno boiga ekero okuliria efamily mugusi gwaterimo monegento kengenjo aso mugusi ase gesiasa nchera kituranya ko batoko leto mu boiga akero twaringa muri tangani twaje twasiberekane twabeira amase ono nchera kimuna warai gose mbose emikiura ari go yochko leto mu boiga yako batoko twara marobuchi ndi boliriya sana ewa ikiara umete utwara abange kubwa bakama for example abange tole lakini ga sena sambora ko nyanto watu yonda ro kalozo tinko mora mutaka ochirense otumukiriza lakini talinge principle na abantu baye barabake kutubwa inga intuna tora abange ga senju tari gukwana iri yirimo turi kwa gukenda ase top ya mabiri bina bono haki mwana gia ikirego na kia karana romirire 40 people inga kabi kia makimusi yowa nende kero kia sira pi
ngacha swa PDP na kero kine kiama kimuksi igo pirengel bia ne ngonde tabantu ito ba chama ande tu ara ali musanka no sports club lito tana mushimia magara abe mwako usi ngai gondo chinga tuizi wotumie kiama kimugusi koleta abantu ikera nwana abande ebyama byabo batumiyete ochamo batumiyeta kaburi ka kosuka ucha wono esayigi no balime tizi gutwara esayigi itayemo tusikana igo kero yo mutago umugambi kero yo mutago umurai kini tuanchi uri uraronga inga kine yawo karatu rana yegochia nabo gutokera tobusiko wono kero chinga kieti ga cheliberera nagania ya studio yawo yabere tara wito mona tako oye aba Kenya na wigo abantu bagusi message omwe yo chinga kieti ga kero chigonya ko goko abaminto ekinda abatebya singa ke yabona tegamato mwiwe amana wokwano tegamato mwiwe wone chiredi chimukwano na chitili chikoro kya mwana agelete Kenya ekintu kinga tukanite Kenya iga no marembe liriba bwana mwaka 2007 bali baminto bamenyete isiko bachandikite bakaba CIDP enda segesikebe baji kuregerere bunga CIDP nchiro iga usi no batamete gocha bakanyora se bakolera intwe tiga toyandire kura yo marembe tiga toyandire ko kuralia okobamu tiga turali ubwancha titwitangana ni mono ikyari into njendoche ase imyaka ya nona ikirega aba kusingo sira togocha onye ntuli gochamo nento tebe ikitotagite tiga to usine ikiumigije twacholete kyabagaka bagusi omuntu tiga bache bayikaranze aba ne membande ninche ina na chete itigiti bucyaro lakini ndona korangire kuno nyandimo rero kyambege aba abaraye bange bagikire sana nge kirete kiri ko baktibe karosia ser gyasira no nyambona sesia ser kwegura sabate bire to marakwana igo tiga onye konyare kana tiga torangire tuikaransa moto se mani nento te abasto kugenda tutagendeti nawo tuwaje kusabira kana ingobuna ebichuchu bitabwatieni ikibake goje pick one after another igo tigatorenka tigatusabenya sai tubikomorembe usyo namangano amandamano haru tigaturage kensemo ikera ndura chamu tuanjero na soko ndo buchi wono tura na ruchi mwaka gitega ari menyete uchi ari madare omenyero imyaka 12 yaba ta na gocha agusimye kiyose awate hardware ingima ari yaba akamenya kuche police station bataba basambire biashara byane basambire nyumba yani lakini kobe kurwa chikuliya se muchikomenya asingitu yechikora kiri cyabo ono mugusiro mbere yaho tuwarukurukise mu cyose ikidenge tuwente kuligiringa ya tigato cyamo tuli abayi baitu tuikaransamu tuchata way forward umwanjwa oligere tumanya gitinga sitinga kietiga nigo toba twalire enkwana nabo yugo asomuruburiga obene tonya ko batogo semanya nyoro no muri yogonyana ko wochera kire kinga ki ne biro muna bono iga asengencho yoko ko basemya unayo mugusi nabo yugo no mwaki chikurwa omenyete ase chingongo ochia gusi yamira na kisi abune county muna ndi chinsemo chirindo nyana ko bato hotelwa kurwa manyegetinge television rituko lya lero nigo na kamutwalire omurai kurwa sensemo ya Nyaribari chache yariko bagakuburi chikura kali entune ndani kulendea ase chintune ninge abono iga anyatiko bakuburi yanyako bagaiweta niga manyikanete una James Kenani nabo igo nigo akunyara koba akuburi akuburi kurwa sekiama ya PDP ase murudo nyara koba gogweta bono tonya ko batogusanga mangi no kugena kwanenga na abayo gosemia sole na itwa kwa na boni iga na be agoso asa matao okonyo yomino andake na so jamu
muno mugusie tunya ko batokunyara tugusuka guci mutwe mune bisa kubinde abo tugusirana muno aba Kenya tunya ko batokorra Kenya egocha agochiroche ingana sengencho ya gisiasa ongana tuna into tuatigana kirokyo na masabona bo yugo okugwaterana ogwancha na gusirana tunya ko batokwene kinga Kenya yabiringia elitogwenere mchenaye na go nabagambi nabayiga tunya ko batogusuka mutwe asokini Kenya ito igana singa kichinda malita nenche Gilbert kobi eyemwanya gitinge ero chikiro chumo gusi tutigare no guseni kwa Nyasaye yon sana mheshimiwa ndio la kiende asante sana na wogo chaya asante